салом бинандагони азиз, нашри ҷамъбастии барномаи иттилооти навид аст. мустақиман манзури шумо. дар студия ҳабибаи комил ва сурдатарҷумон Авранг Қамаров. тавре хабар дода будем рӯзҳои 29-31 майи соли равон дар шаҳри Душанбе конфронсияи байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо баргузор мегардад. бо мақсади баланд бардоштани маърифати экологӣ, ҷалби таваҷҷӯҳи ҷомеа бахусус насли наврас ва ҷавонон ба масъалаҳои ҳифзи муҳити зист бо ташаббуси Вазорати Маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти унвони пиряхҳо ва ҳифзи сарватҳои табиӣ дар партави ташаббусҳои ҷаҳонии пешвои миллат конфронсияи илмии назариявӣ баргузор гардид. ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз кишварҳои асосии дорои захираҳои бузурги обӣ мебошад. Пиряхҳо на танҳо як ҷузъи муҳими манзараи табиӣ ва сарчашмаи ҳаётии экологӣ ба шумор мераванд, балки нақши калидӣ дар таъмини оби нӯшокӣ, нерӯи барқ ва хуҷагии халқ доранд. онҳо бойгарии бебаҳои табиӣ мебошанд, ки на фақат барои Тоҷикистон, балки барои тамоми минтақаи Осиёи марказӣ аҳамияти бузург доранд. бо таъсири тағйирёбии иқлим, пиряхҳои Тоҷикистон дар даҳсолаи охир бо суръати нигаронкунанда об шуда истодаанд. то имрӯз аз 14 000 пиряхи Тоҷикистон зиёда аз 1000-аш комилан об шудааст. таи чанд даҳсолаи охир ҳаҷми умумии пиряхҳои кишвари мо, ки зиёда аз 60% захираҳои обии минтақаи Осиёи марказиро ташкил медиҳанд, ба андозаи тақрибан 3-1 баробар кам гардид. дар конференсияи илмии назариявие ки дар Вазорати Маориф ва илм баргузор гардид, роҳбарияти вазорат таъкид карданд, ки бо пешниҳоди Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дастгирии беш аз 150 кишвари узви Созмони Милали Муттаҳид 14 декабри соли 2022 қатномаи дахлдор дар ҷаласаи 77 маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид бо иттифоқи оро қабул гардид. ин иқдом дар таърихи ҷаҳонии ҳифзи муҳити зист падидаи нодир ва беназир буда, аз нуфузи ояндаи Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ шаҳодат медиҳад. аз соли 2018 то соли 2025 аз ҷониби олимону мутахассисони соҳаи пиряхшиносӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон 50 адад экспедитсия гузаронида шуд, ки 170 пиряхи хурду бузурги ҷумҳурии Тоҷикистонро таҳти омӯзиш қарор доданд. дар вақти омӯзиши пиряхҳо ба чунин хулоса расидан олимони кишвари мо, ки сол аз сол коҳиши ёфтани пиряхҳо дар натиҷаи тағйир ёфтани дар таъсири тағйир ёфтани иқлим афзоиш ёфта истодааст. ёдовар мешавем, ки дар ҳудуди кишвари азизи мо то соли 1995 14 000 пиряхи хурду бузург мавҷуд буд ва дар зарфи 30 сол 1000 адад пирях аз таъсири тағйирёбии иқлим ба нестӣ рафтааст. иштирокчиён бар он таъкид намуданд, ки воридсозии мавзӯъҳои марбут ба пиряхшиносӣ ва ҳифзи муҳити зист ба барномаҳои таълимӣ, омӯзиши захираҳои обии кишвар дар доираи фанҳои табиӣ, ташкили маҳфилҳои ихтисосӣ барои хонандагон ва донишҷӯён ва гузарондани чорабиниҳои амалӣ дар сатҳи муассисаҳои таълимӣ метавонанд дар самти тарбияи шахсияти экологӣ аҳамияти муассир дошта бошанд. дар интиҳои конференсия иштирокчиён изҳори итминон карданд, ки баргузории чунин чорабиниҳо саҳмгузорӣ дар амалигардонии ташаббусҳои пешвои миллат ва заминагузорӣ барои рушди илмҳои табиӣ, ташаккули ҳисси масъулиятшиносӣ дар байни ҷавонон ва таблиғи сиёсати башардӯстонаи Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ мебошад. конфронсияи байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо дар доираи соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо эълон гардидани соли 2025, ки бо ташаббуси президенти Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар иҷлосияи 77 маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид моҳи декабри соли 2022 дастгирӣ ёфт, гузаронида мешавад. воқеан ҳам пиряхҳо дар ҳаёти инсоният нақши муҳим доранд, зеро сайёраро бо оби тоза таъмин мекунанд, иқлимро танзим менамоянд ва гуногунии биологиро нигоҳ медоранд. роҷеъ ба ҳамин мавзӯъ шарҳи ҳамкорони мо манзуратон мегардад. тағйирёбии иқлим сол-то-сол ҷомеаи ҷаҳониро ба мушкилоти сангин рӯбарӯ карда истодааст, хоса то ба сатҳи глобалӣ расидани масъалаи норасоии оби ошомиданӣ ва дар ин пасманзар обшавӣ бо сурати пиряхҳо инсониятро мувоҷиҳи мушкилоти сахттар карда истодааст ва ин раванд майл ба авҷгирӣ дорад. паёмадҳои дигаршавии иқлимро кишвари мо ҳам, ки манбаи асосии ташаккулёбии об дар Осиёи марказӣ аст, хуб эҳсос кардаву раванди он Тоҷикистонро низ ба ташвиш овардааст. аз дастравии беш аз 1000 пирях ва коҳишёбии забонаи пиряхҳои азим дар қаламрави кишвар
آثار از جریان گرمشوی حرارت هوا دانسته می شود که چنین شکلگیری وضع آبخیزی و حالتهای غیر چشمداشت طبیعی را بیشتر کرده است و همسان با این وضعیت بیشتر کشورهای سیاره هم به چنین مشکلات دست به گریبان شدند. اما کشور ما به خاطر رسیدگی به این مشکلات نتوانست که در کنار باشد و مهمترین تشبس‌های سطح جهانی را در بخش حفظ آب و پیریخ‌ها در سطح جهانی پیاده کرد. 21 مارس روز بین‌المللی حفظ پیریخ‌ها سال 2025 همچون سال بین‌المللی حفظ پیریخ‌ها از شمار تدبیرهایی اند که از جانب تاجیکستان پیشنهاد شده و در سطح جهانی با اتفاق آرا قبول شدند. کارشناسان قبول قطعنامه آید به اعلان سال 2025 سال بین‌المللی حفظ پیریخ‌ها را یک رویداد تاریخی نه تنها برای تاجیکستان و منطقه بلکه در مجموع به نفع بشریت می‌دانند. زیرا پیریخ‌ها ذخیره اساسی آب صاف می‌باشند. آبشوی با صورت آنها در برابر زیادشوی استعمال آب که با افزایش اهالی و رشد اقتصادی وابستگی دارد می‌تواند به عاقبت‌های منفی آورده رساند. تشبس اعلان نمودن سال 2025 سال حفظ پیریخ‌ها و 21 مارس اعلان گردیدن روز حفظ پیریخ‌ها این یک اهمیت مهم نه اینکه به منطقه تاجیکستان بلکه به تمام جهان دارد. اساس این تشبس‌ها این جلب نمودن دقت مردم جهان به همین گونه پرابلم. اینها یک محیط رو فراهم می‌کنند که عالمان صحوی در این سمت با دریافت شرایط کاری برای خود چنین کارهای تحقیقاتی علمی رو براه مانند و در نتیجه میتوانند که در صورت به دست آوردن نتیجه های نظررس آنها میتوانند که دورنمای پیشگیری کردن زیاد آبشوی پیریخ‌ها، دورنمای چگونه حفظ کردن خود طبیعت و پس کردن پرتوهای به هوای اتمسفری آماده نمایند. پیریخ‌ها از منبع‌های اساسی آب در تمام سیاره به شما رفته، نقش آنها در تامین اهالی جهان با آب آشامیدنی زیاد است. از این رو قطعنامه قبول گردیده اهمیت پیریخ‌ها را همچون جزء ترکیبی دور هیدرولوژی و تاثیر جدی آبشوی با صورت آنها به اقلیم، محیط زیست، سلامتی انسان و رشد استوار در بر گرفته است. 21 مارس پیش بینی گردیدن روز بین‌المللی حفظ پیریخ‌ها نیز به حفظ، نگهداشت و اهمیت مهم داشتن پیریخ‌ها در سطح جهانی همچون منبع آب سیاره زمین روانه گردیده است. از این جهت کارشناسان قطعنامه مذکور را تاریخی مینامند. مورد به ذکر خاص است که تاجیکستان در قطار دیگر اعضای سازمان ملل متحد در سطح جهانی واقعا هم یکی از دولت‌های تشبسکار اقدام‌های بی‌نظیر آید به استفاده عاقلانه و اداره‌کنی ثمرناک ذخیره‌های آب باقی مانده تهیه‌گری اساسی 5 تشبس جهانی آب میباشد. تأسیس فاند بین‌المللی اعتماد در نزد سازمان ملل متحد برای مساعدت به حفظ پیریخ‌ها و برگزاری کنفرانس بین‌المللی آید به حفظ پیریخ‌ها در شهر دوشنبه سال 2025 از جمله آنهاست که مسئله حفظ پیریخ‌ها را در محور توجه خاص جامعه جهانی قرار می‌دهد. زیرا برای جلوگیری از مشکلات اکولوژی ضرورت به میان آمده است که یکجایه با تمام کشورهای جهان تشبس‌ها انجام داده شود. اعلان گردیدن سال 2025 همچون سال بین‌المللی حفظ پیریخ‌ها شهادت تشبسکار بودن کشور ما در مسائل آب و اقلیم در سطح جهان میباشد. زیرا پیریخ‌ها منبع اصلی ذخیره آب در سیاره زمین محسوب میشوند. در ارتباط با همین موضوع همکاران ما از شهر کلوب گزارش میدهند. با پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دایره قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد سال 2025 همچون سال بین‌المللی حفظ پیریخ‌ها اعلان گردیده از سال 2025 به بعد هر سال روز 21 مارس همچون روز جهانی حفظ پیریخ‌ها تجلیل کرده می شود. این رویداد واقعا تاریخی بار دیگر موقع تاجیکستان را همچون کشور صاحب استقلال، حقوق بنیاد دموکراتی و دنیوی در عرصه جهانی مستحکم‌تر نموده آبرو و نفوذ تاجیکان را همچون ملت بشردوست و تمدن آفر باز هم بلندتر می‌بردارد. استفاده ثمرناک منبع‌های آبی، حفظ و نگهداری آن از مسئله‌هایی میباشند که امروز باید جامعه جهانی جهت پیشگیری آن تلاش نماید. ببینید امروز قریب مقدار هزارها پیریخ‌ها با آبشوی شروع کردند. اینچنین یک زیاده از 30% اهالی تاجیکستان در زیر خطر اکولوژی قرار دارد. خوشبختانه امروز تاجیکستان را در قطار 10 دولتی که استحصال کننده انرژی سبز است شناخته می شوند و ما می توانیم که در آینده همچون یک دولت نمونه بیایم استفاده برای اقتصاد سبز در فعالیت کسبی هنری ما داشته باشیم. یکی از پیریخ‌های با نفوذ و معلوم در سطح جهانی این پیریخ فیچنکو یا حاضر نام گذاشتن ونجیخ که این یکی از بزرگترین
5-6 پیرخی که بزرگترین در جهان است میباشند و این پیرخ عموما بعد سالهای 94 آموخته نشده است و در دوره استقلالیت نو راه اندازی شده است و در دوام 3 سال اخیر تحقیقات خود را گذراندیم و سال 24 ستانسیه خودکاری که بود در بلندی 4000 متر است، سال 25 آن را میخواهیم که در بلندی تا 6000 متر گذاریم که این یگانه ستانسیه تحقیقاتی علمی می باشد که پیریخ رو در این بلندی می‌آموزد و این رو در تمام جهان به خوبی اعتراف کردند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میگوید که جامعه جهانی خوب درک میکند که کاهش و خرابشوی منبع منبع‌های آب‌های آشامیدنی در سیاره میتواند اهل بشر را به فلاکت‌های زیادی جانی، اجتماعی و اقتصادی دچار نماید. از این لحاظ لازم میآید که برای حل این مسائل گلوبالی هر چه زودتر چاره‌های ضروری مشترک را تهیه و تطبیق نماییم. تاثیر تغییریابی اقلیم در سیاره زمین طی چند سال اخیر روند تشکل و رشد و پیشرفت دولت‌های جهان را با مشکلی دچار نموده است. استفاده ثمرناک منبع‌های آبی، حفظ و نگهداری آن از مسئله‌هایی میباشد که امروز باید جامعه جهانی جهت پیشگیری آن تلاش نماید. با افتخار برگزاری کنفرانس بین‌المللی سطح بلند اوید به حفظ پیریخو در مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان نمایش اثرهای رسام احمد منصور دایر شد. آثار این رسام از تشبس‌های بین‌المللی تاجیکستان منشأ گرفته به آب و پیریخ و کلو دریاهای کشور بخشیده شدند. احمد منصور رسام نصف ایجادیات خود را به تشبس‌های جهانی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان بخشیده است. در صحبت گفت که چون در بین قله‌های گردونرس وطن تولد شده است، از آب‌های مصفای دیار، چشمه‌ساران و طبیعت بهشتسان تاجیکستان الهام گرفته میباشد، ولی تشبس‌های بین‌المللی پرزیدنت کشور وابسته به آب و پیریخ در سازمان ملل متحد الهام او را در این موضوع دهچند افزون نمودند. احمد منصور گفت که نیت‌های سرور تاجیکان جهان محترم امامعلی رحمان به سان آب‌های تازه و نقره‌فام وطن بی‌آلوده و پاک است و هر یک برآمد این فرزانه فرزند ملت در وصف آب‌های وطن باعث ایجاد رسم و تصویر نو در ایجادیات او گردیده است. به نظرم چنین است که همین اقدام باید برای رسام یک موضوع باید بود و من این را اجرا کردم، ولی اساس همین که اول اقدام پرزیدنت ما بود. اهمیت بین المللی دارد و همین اهمیت همین خیلی تاثیرناک برای هر کدام ایجادکار باید باشد. احمد منصور رسام، آهنگساز، نوازنده قمری باباگی که یک نوع اسباب موسیقی می باشد، اینچنین هیکل‌تراش، انسان داروی جهانبینی وسیع و بالاخره یک تاجیک اصیل زاده کوهستان وطن. تصویرهای آفریده او که بیشتر به طبیعت زیبای دیار بخشیده شدند، هر یک تماشابین را تسخیر می نمایند. باید گفت که این نمایش طبق نقشه کاری آثارخانه تاریخی کشورشناسی ولایت تشکیل گردیده، هر یک تماشابین را با تصویرهای ایجاد کرده رسام که دلالت از صدق و صفا و مهر و صداقت او نسبت به سرزمین اجدادی می باشند آشنا می سازد. تصویرهای رسام در آثارخانه طبیعت پامیر واقع در باغ بوتانیکی جای داده شدند. در مجموع در این آثارخانه زیاده از 700 عدد نمونه از ایجادیات رسام جای داده شدند. برای هر یک نوعسکر خدمت حتمی حربی در صف جزء و تامی قوه‌های مسلح و دیگر ساختارهای نظامی کشور پس از یاد نمودن سوگند حربی آغاز می‌یابد. با قبول نمودن سوگند حربی نوعسکران می‌باید همچون سربازان کامل حقوق ارتش ملی مهلت پیشبینی گردیده خدمت را سربلندانه به جا می‌آورند. با ترتیب مقرر نموده آیین‌نامه‌های عمومی حربی امروز یک گروه نوعسکران قسم و واحدهای نظامی قشون‌های مدافع گرجدانی کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در گارنیزون دوشنبه بهر صداقت به خلق و وطن سوگند حربی یاد نمودند. گزارش از مرکز مطبوعات و اطلاعاتی وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان.
مراسم تنتنوی سوگندیادکنی نوازکران قسم و واحدهای حربی قشونهای مدافع گرجدنی کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گرجدنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان که با درآوردن بیرق جنگی به میدان و تحت صدای سرود ملی آغاز گردید. در آن نوازکران، والدان و پیوندان آنها، هیئت راهبری کمیته، نمایندگان بخش ساحه‌های گوناگون ناحیه رودکی، مکتب بچگان و دیگر جوانان سن دعوتی ناحیه اشتراک داشتند. نوازکران قسم و واحدهای حربی این نوع قشون در گرنیزان دوشنبه در قسمت اساسی چاره‌بینی با ترتیب مقرر نموده آیین‌نامه‌های عمومی حربی قواهای مسلح به صف پیش یا خود مرکز میدان برگزاری جمع آمد به نزد افسران مسئول جزو تام برآمده، همچون پیروان اصیل پیشوای ملت با قرائت متن پرمحتوای سوگند حربی در نزد حاضرین برای صداقت به خلق و وطن و خدمت جوانمردانه قسم یاد نمودند. اگر من این قسم ترتنواری خود را شکنم، بگذار به جزای سخت قانون و نفرت خلق گرفتار شوم. البته برای این نوازکران اجرای عهدهداری‌های مسئولیتناک نظامی در صف قواهای مسلح از آن روز شروع می‌گردد که سوگند صداقتمندی را به جا می‌آورند. از زیرا این جوانان که بهر اجرای خدمت مهلتناک حربی در صف قشون‌های مدافع گرجدنی سوگند یاد نمودند، من بعد وابسته به تعیینات نوع قشون خویش رسالت جوانمردانه خود را نزد خلق و وطن با سهمگذاری در پیشگیری و برطرفسازی عاقبت‌های حالت‌های فوق‌العاده و نجات بخشیدن به ضرردیدگان آفت‌های طبیعی و تکنوگنی اجرا می‌نمایند. سوگند می‌خورم که سربازی با شرف، با انتظام، دلیر و هوشیار باشم. وطن را همچون مادر عزیز می‌دارم، محافظت می‌کنم و نجات می‌دهم. قسم! به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان شامل شده و می‌خواهم که خدمت خود را سربلندانه سپاری نموده و سری بلند و با افتخار به نزد پدر و مادر برگردم و همیشه به خلق خود صادق مانم. سوگند یاد می‌کنیم و به خلق و وطن صادقانه خدمت می‌کنیم. در ادامه چاره‌بینی تنتنوی، هیئت راهبری کمیته، پدر و مادران و چند از حاضرین نوازکران را به مناسبت یاد نمودن سوگند حربی و سزاوار گردیدن با نام پرشرف سرباز وطن صمیمانه تبریک و مبارکباد نموده در این پیراهه پرافتخار جوانمردی و اجرای وظیفه مهم شهروندی بهرشان خدمت صادقانه به خلق و وطن را تمنا کردند. همین طور با برآوردن بیرق جنگی از میدان و گذشت نظامی هیئت شخصی در نزد حاضرین، جمع آمد تنتنوی سوگند یادکنی نوازکران قسم و واحدهای حربی قشونهای مدافع گرجدنی در گرنیزان دوشنبه به پایان رسید. در دایره چاره‌بینی‌های روز قبول سوگند حربی همزمان پدر و مادران سربازان از شرایط و امکانیت‌های فراهم آورده شده در مکان پیشبرد خدمت حربی فرزندان سربازشان دیدن به عمل آورده گرد خوان سربازی با عسکر بچه‌های خویش صحبت نمودند. فرزندان فرزانه ملت ما اکثرا در اثر بی‌بهایشان اساسهای علم و فرهنگ زمانی خویش را گذاشته تمدن جهانی را به سطح بلند رسانیدند و خود به مایه افتخار بشر تبدیل یافتند. در همین ردیف ما تاجیکان از کار و پیکار فرزند ارجمند خلق تاجیک امام ابومنصور ماتوریدی سمرقندی افتخاری خاص داریم. وابسته به خدمت‌های این شخصیت برجسته تاریخ در شهر دوشنبه زیر نام ابومنصور ماتوریدی اساسگذار کلامی عقلگرایی و تحملگرایی همایش برگزار گردید. چاره‌بینی با ابتکار مرکزی اسلامشناسی و کمیته دین دایر گردید. اولی متفکر و متکلم و فیلسوف بروزنده تاجیک امام ابومنصور ماتوریدی یکی از چهره‌های شناخته مذهب حنفی در طول حیات پربرکت خود مذهب حنفی را رواج و رونق داده مسائل فقه کلام را مورد بررسی قرار داده است. ابومنصور ماتوریدی به صفت یک نفر دانشمند در پاک کردن اندیشه‌های خرافاتی استواری ملی در زمینه‌های اعتقادی مذهبی سهم ارزشمند گذاشتند. این
нуктаро раҳмонзода абдулло қурбоналӣ, ёрдамчии президенти ҷумҳурии тоҷикистон, оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа дар чорабиние ки зери номи абумансури мотуридӣ асосгузори каломи ақлгароӣ ва таҳаммулпазирӣ баргузор гардид, таъкид дошт. қайд гардид ки имрӯз дар раванди бархурди тамаддунҳо моро мебояд шахсиятҳои миллии худамонро шиносему эътироф кунем, ба онҳо арҷ гузорему ифтихор аз он кунем ки чунин донишмандоне дорем ки дар сатҳи ҷаҳонӣ муаррифӣ шудаанд, ба монанди донишманд абумансури мотуридӣ ки ӯ тоҷик аст ва ифтихори тамоми тоҷикони рӯи дунё мебошад. имом абумансури мотуридӣ шахсиятест ки ҳанӯз дар асрҳои нӯҳ, дар аввалҳое ки дини ислом зуҳур карда истода буд, дини исломро дар мизон ё тарозуи ақлгароӣ баркашид, дар тарозуи ақлгароӣ таълифоти худро ба вуҷуд овард, таҳия намуд. аз ҷумла осоре ки имом абумансури мотуридӣ дорад, аз он бармеояд ки чӣ қадар бо таҳлилҳои амиқи илмӣ, мантиқӣ, фалсафӣ ба тамоми далелҳо, ба тамоми шубҳаҳо, ба тамоми он чизе ки андеша ва тафаккури инсон дар бораи он шубҳа мекунад, тафаккури инсон ҷустуҷӯгари он мебошад, имом абумансури мотуридӣ ҳанӯз дар асрҳои нӯҳ ба онҳо посухҳои илмӣ, дақиқ ва мантиқӣ додааст ки ақл ва андеша ва тафаккури ҳар хонанда, ҳар шунаванда қонеъ мешавад. қайд гардид ки абумансури мотуридӣ олими барҷастаи илми каломи тоҷик мебошад. нуфузи ӯ ва навиштаҳояш аз ҳудуди осиёи марказӣ бурунтар рафта то Туркия, Эрон, Ҳиндустон, Покистон боло рафтааст ва паҳну мунташир гаштааст. мотуридӣ дар масъалагузориҳои илми исломӣ нақши барҷаста доранд. корномаи ин шахсияти бузург ва нобиғаи асил дар дунёи илму маърифат ва тафаккури ирфониву хиратгароӣ то ба имрӯз асрори зиёди нокушода дорад ки пажӯҳиши донишмандонро тақозо менамояд, таъкид доштанд баромадкунандагон. қайд гардид ки зиндагию корномаи абумансури мотуридӣ ва таълимоти мондагори ӯ паҳлӯҳои гуногуни ҳаёти динӣ, фарҳангии кишвару равшан сохта инсонҳоро барои анҷом додани рисолати созандагӣ раҳнамоӣ мекунанд. имом абумансур вобаста ба падидаҳои муҳими сиёсиву иҷтимоии замонааш ақидаҳои равшан, саҳеҳ ва ҳадафрас баён намуда ислоҳоти ҷомеаро омили муҳими пешрафти иҷтимоӣ медонад. навиштаҳои шайх гувоҳӣ медиҳанд ки ӯ аз намояндагони барҷастаи уламои ҳанафӣ таҳсилоти динӣ гирифтааст ва дар назарияи мотуридия баҳсҳои ақлӣ ба фалсафа ва мантиқ равшанӣ андохтааст. татбиқи барномаи рушди кирмакпарварӣ дар тоҷикистон ба хоҷагидорон ва масъулини соҳа имконият фароҳам овард ки рушди бештари ин бахшро таъмин намоянд. бо назардошти талабот кирмакпарварон истеҳсоли пиларо зиёд карда ба ин васила корхонаҳои саноатии мамлакатро бо маҳсулоти хоми ватанӣ таъмин месозанд. гузориш аз ноҳияи қубодиён. ин ҳосили фаровони пила ва лабханди кирмакпарварон далел аз он аст ки бедурхобию заҳматҳои шабонарӯзиашон ба поён расид, чун наздик ба 1 моҳ давутоз кардаю кирмакҳоро парвариш намуданд. ҳамакнун натиҷаи заҳматро оварда ба нуқтаҳои қабул месупоранд то подоши худро гиранд. мо 21 мартта айн душанбе 600 қутти тухми кирмакро овардем. 22 мартта 4 та инкубатсияда барои зиндашавӣ дуровардем. аллакай 8 рӯз 10 рӯзда зинда шуд тухми кирмак. 1 апрелда тақсимота сар кардем. 8 рӯз 10 рӯз тақсимот тамом кардем. аллакай пилла тайёр шуд. мо қабул карда истем. бино ба гуфтаи масъулини соҳа таи солҳои охир онҳо аз тухмии нави чинӣ истифода бурда натиҷаи хуб ба даст меоранд. ин нави кирмак дар давраи кӯтоҳ дақиқан 20-25 рӯз тор танидаю ба маҳсулоти хоми саноатӣ мубаддал мегардад. метавон гуфт ки истифодаи ин нави тухмии кори кирмакпарваронро осону ҳосилро бештар гардонидааст. барои кирмак нихол тақсим карда истем дар хоҷагиёда нихоли тут бисёр шавад. ноҳияда мо кирмак парварам бисёр мешавад. кирмак барк мерасад та кирмак тавар. мана акун мо ҳосила 1 май сар кардем.
то имрӯза 12 тонна пилла супордем ҷамъ карда. Нақшаи мо 24 тонна. Ҳар як қитъада мо 40 килои мондагием, 24 тонна нақшаи мо. Пилла оли хосил ҳастай хонавода хидматпарвара пиллара оварда супорда истай. наздик ба 15 рӯз аст ки кирмакпарварони пешқадами ноҳия дастранҷи хешро ба нуқтаҳои қабул овардаю пешниҳоди масъулин месозанд. намояндагони пиллаи тоҷик дар навбати худ ин маҳсулоти хоми саноатиро аз назар гузаронидаю бармекашанд. танҳо пас аз муайян кардани сифати он ба қуттиҳои алоҳида ҷой дода барои коркард равон мекунанд. таи солҳои охир дар ноҳияи рашт кишоварзон ба васеъ намудани майдони гармхонаҳо таваҷҷӯҳ зоҳир мекунанд. ин усули хоҷагидориро мутахассисон дар шароити кӯҳистон муфид арзёбӣ менамоянд. ин раванд сабаб шудааст ки сол то сол арзиши сабзавот дар бозори истеъмолии минтақа поин рафта, сокинон ба маҳсулоти аз ҷиҳати экологии тоза дастрасӣ бештар пайдо кунанд. яке аз сокинони ҷамъияти деҳоти ҷафри ноҳияи рашт амирҷон маҳмадҷонов тӯли чандин сол аст ки дар 15 сотиқ замин гармхона бунёд намуда дар он асосан помидору бодиринг киш намуда зиндагии худро аз даромади ҳамин гармхона пеш мебарад. айни ҳол нашунамои сабзавот хуб буда дар он мавсими обмонӣ оғоз гардидааст. ду гармхона ки ба кори ҳамин помидору бодиринг машғул ҳастем. این 3 سال شد که با گل سر کار گرفتیم. من علاقه همه حاصلهاش نغزن با بازارها برآمده استودن تامین کرده استودیم. این گلها رو برای آرایشی رایان‌ها ناحیه‌ها تامین کرده استودیم. قسمتی من پمیدور و بادرینگ علاقه رسیده است که ما او را به بازار برآورده استودیم. амирҷон маҳмадҷонов бо мақсади самаронак истифода намудани ҳар як ваҷаб замин дар заминҳои атрофи гармхона ки солҳои зиёд бекор мехобидам маҳсулоти гуногуни сабзавот асосан картошка, сабзӣ, пиёз кишт намуда дар атрофи заминҳои кишт ниҳолҳои гуногун парвариш менамояд. خیلی دیده یک چی بشکه 17 تونه جمع میکنیم و بعد به طریق شلنگ های 70 به همه جا به چی قطرگی آبیاری میکنیم تأمین کرده استودیم همه همین چی رو. картошка парвар яке аз самтҳои асосии кишоварзони ҷамъияти ҷафр буда ҷиҳати таъмини амнияти ӯзуқаворӣ афзун кардани имконотҳои содиротии мамлакат ва ба кори доимӣ таъмин намудани аҳолии деҳот нақши муҳим дорад. дар ҳудуди ҷамъияти деҳоти ҷафр 43 гектар кишти картошка гузаронда шуд ки нақша ба пуррагӣ ба анҷом расонда шуд. айни ҳол нақшнамои картошка хуб аст. деҳқонон бошанд ба ғизодии картошка машғул бошанд. оиди зиёд намудани майдонҳои кишти картошка, самарони истифода намудани заминҳои назди ҳавлигӣ сокинони ин ҷамъият дастҷамъона заҳмат мекашанд. дар шаҳри хуҷанд ҷаласаи навбатии шӯрои рушди маорифи вилояти Суғ доир шуд. ширкаткунандагони ҷаласа атрофи масъалаҳои татбиқи босамари ислоҳоти доманадори соҳаи маориф ва низоми таълим дар кишвар андешаронӣ намуданд. дар таълоли донишгоҳи давлатии хуҷанд ба номи академик бобоҷон ғафуров ҷаласаи навбатии шӯрои рушди маорифи вилояти Суғ баргузор гардид. мавзӯи асосии ҷаласа баррасии ҳолати иҷрои қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 майи соли 2002 таҳти рақами 200 дар бораи консепсияи миллии маълумот ва сифати таҳсилот дар муассисаҳои таълимии вилоят буд. ҳадаф баргузории шӯрои рушди маориф дар он аст ки барои беҳтар кардани сатҳу сифати таҳсилот дар муассисаҳои таълимӣ, беҳтар кардани تعلیم و تربیت در مسائل تحصیلاتی تا مکتبی عموما تمام برنامه‌ای که مربوط به ساحه معارف به اون روانه کرده شده است. در نتیجه بررسی مسائل‌ها جلسه قرار نمود که مقامات محلی و ساختارهای داخلدار ساحه وظیفه دارند برای برطرف‌سازی کمبودی‌ها شوره‌های مشخص اندیشند، از جمله تامین مؤسسه‌های تعلیمی با کابینت‌های فنی، آزمایشگاه‌ها، معین‌سازی احتیاج کادری و جلب متخصصان جوان به ساحه از مسائل‌های کلیدی به حساب می‌رود. در فرجام جلسه اعضای شورا پیشنهادها و توصیه‌های خود را منظور نمودند. дар толори маркази ҷумҳуриявӣ дарёфт ва рушди истеъдодҳо чорабинии ҳавасмандгардонии ғолибони олимпиадаи байналмилалӣ аз фанҳои математика ва биология баргузор гардид. ҷузъиёти бештар дар гузориши хабарнигорони мо.
در همایش ذکر گردید که خوانندگان افتخاراфарини توجیک توانستند تا در میان دیگر کشورها پرچم تاجیکستان را بلند بردارند، اما این تنها آغاز راه بوده. باید بیشتر کوشش نمود و در المپیادهای سطح جهانی علم و فن تاجیک را معرفی کرد. Олимпиадаи байналмилалии OIBO дар шаҳри Сочи Федератсияи Русия аз фанни биология гузашт. Дар он зиёда аз 15 давлати дунё иштирок намуданд. Дастаи мунтахаби Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳайати 5 нафар иштирок намуда соҳиби 9 ҷои ифтихорӣ гардид. Яъне дар бахши аввал 3 медали биринҷӣ ва 1 медали нуқра ва дар бахши дуюм соҳиби 5 медали тилло гардиданд. Олимпиадаи байналмилалӣ таъсис мебошад аз фанни математика дар шаҳри Тошканди Ҷумҳурии Узбекистон баргузор гардид. Дар он дастаи мунтахаби ҷумҳурии моро 20 нафар хонандагон муаррифӣ гардонданд ки соҳиби 3 ҷои ифтихорӣ гардиданд, яъне 1 медали нуқра ва 2 медали биринҷӣ. бо ҳадафи қадрдонӣ ва ҳавасмандгардонии ғолибони олимпиадаи мазкур, хонандагон бо сипоснома сарфароз гардонида шуданд. иштирокчии кушодаи олимпиадаи байналмилалӣ аз фанни биология дар ҳудуди федералии Сириуси шаҳри Сочи Федератсияи Россия сазовори ҷои 3 дар қисмати индивидуалии олимпиада ва ҷои аввал дар қисмати лоиҳавии олимпиадаи байналмилалии биология сазовори ҷой гаштам, зеро мо омодагии хуб дида будем барои ин озмунҳо ва бо сари баланд ба ватан баргаштем. Для меня это является большим опытом, потому что впервые я участвую на таком уровне. Эта олимпиада была очень важна для меня. Получила очень много знаний там, которые бы не получила нигде больше. Я поняла, что надо развиваться еще в лучшую сторону. В Таджикистане нужно развивать практику. قابل قید است که خوانندگان توجیک در المپیادای بین‌المللی از فن بیولوژیا OIBO صاحب 5 مدال طلا، 1 مدال نقره و 3 مدال برنجی و در المپیادای بین‌المللی از فن متماتیکا تاسیمو صاحب 1 مدال نقره و 3 مدال برنجی گردیدند. тарбиятгирандагони мактаби интернати ҷумҳуриявии кӯдакони ношунавои ноҳияи рӯдаки дар сурда олимпиадаи фанӣ ки соли равон аввалин маротиба дар ҷумҳурӣ байни муассисаҳои махсуси кӯдакони ношунаво гузаронида шуд, ширкат намуда соҳиби шоҳҷоиза ва 23 медал гардиданд. қадрдонии ғолибон имрӯз бо шаҳомат сурат гирифт. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус. бо баргузории як чорабинии илми фарҳангӣ, муҳассилини мактаб интернати ҷумҳуриявии кӯдакони ношунавои ноҳияи рӯдакӣ ғолибони сурда олимпиадаи фанниро ки бо иштироки фаъолонаи худ сазовори ҷойҳои намоён гардиданд, истиқбол гирифтанд. дар ин тадбир намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи рӯдакӣ, намояндагони вазорати маориф ва илм ва дигар сохторҳои дахлдор иштирок намуда ба ин дастоварди таълимгирандагон баҳои баланд доданд. нахуст дар ин маросим нотихон аз дастгириву таваҷҷӯҳи доимии роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва зери ғамхорӣ қарор доштани табақаи эҳтиёҷманди аҳолӣ, аз ҷумла кӯдакони бо нуқсони модарзодӣ таваллудшуда ва дорои имконияти маҳдуди ҷисмонӣ сухан гуфтанд. иброз гардид ки вазъи маишии тарбиятгирандагони мактаб интернати ҷумҳуриявии кӯдакони ношунавои ноҳияи рӯдакӣ ба монанди дигар муассисаҳои ҳамсон пайваста мавриди таваҷҷӯҳ қарор дорад. با دستگیری وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان تشکیل کننده مرکز رشد استعدادهای وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان اولین مراتب سرده المپیادای فنی در جمهوری برگزار گردید که در این سرده المپیادای فنی از مؤسسه ما 52 نفر خواننده اشتراک نمودند. از این 52 نفر 22 نفرش جایهای صاحب جایهای افتخاری گردیدند. 8 نفر مدال طلا، 10 نفر مدال نقره و 5 نفر مدال برنجی گرفتند. бино ба иттилои масъулин сурда олимпиадаи фаннӣ таҷрибаи нав дар соҳаи маорифи мамлакат буда, он аз ду давр дохили муассисавӣ ва ҷумҳуриявӣ иборат аст. дар даври ҷумҳуриявӣ он 184 хонанда аз рӯи 5 фанни таълимӣ аз 7 муассисаи давлатии таълимии нави мактаб интернатҳо барои кӯдакони дорои имконияти маҳдуд иштирок намуда, донишу малакаи худро нишон доданд. ман дар сурда олимпиадаи фаннӣ иштирок намуда ғолиб шудам ва соҳиби медали тилло гардидам. ҳамин тавр дар ин маросим ғолибони сурда олимпиадаи фаннӣ ки ҷойҳои намоёнро ишғол карда буданд, бо диплом, медалу ифтихорнома ва шоҳҷоизаи он сарфароз гардонида шуданд.
масъулин ҳадаф аз баргузории сурдо олимпиадаи фанниро муҳайё намудани шароити мусоид барои дарёфт ва рушди хонандагони боистеъдод аз байни хонандагони дорои имконияти маҳдуд, таъмини баробарӣ, дастрасии имконият ва таҳкими донишҳои фаннии хонандагони маъюб унвон карданд. дар қисмати фарҳангии чорабинӣ муҳассилин ва таълимгирандагони ин муассиса саҳначаҳои тарбиявӣ ва рақсу сурудҳои дилнишинро бо забони имову ишора пешниҳоди ҳозирин намуданд. воқеан қадршиносии ғолибони озмунҳои ҷумҳуриявию байналмилалӣ ва омӯзгорону мураббиёни онҳо дар тоҷикистон ба ҳукми анъана даромадааст. дар ноҳияи восеъ бошад ғолибони даври ҷумҳуриявии озмунҳои фаннӣ аз деҳоте ба номи худоё раҷабов қадрдонӣ гардиданд. дар даври ҷумҳуриявӣ озмунҳои фаннӣ байни мактабачагон 2 нафар хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 9 деҳаи пӯшон деҳоти ба номи худоё раҷабов аз ноҳияи восеъ аз фанни математика ва забони англисӣ сазовори ҷойҳои дуюм гардиданд. аз чунин дастоварди нав дар таърихи зиёда аз 70-солаи мактаб аҳли деҳа хурсанд гардида ғолибонро бо хурсандӣ истиқбол гирифтанд. бо мақсади ҳавасманд гардонидани шогирдон ҳамроҳ бо коллективи омӯзгорон ва хонандагон сокинони деҳа ҳам дар ин чорабинӣ иштирок намуданд. дар озмуни ҷумҳуриявӣ иштирок кардам ва дар он ҷо ҷои намоёнро ишғол намудам ва дар озмуни луғатдон аз фанни забони англисӣ низ иштирок карда дар он ҷо ҷои сеюмро гирифтам. ин ҳамоиши идона бо ифтихори ғолибони озмуни ҷумҳуриявӣ дар санни ҳавлии мактаб баргузор гардид. дар он роҳбарияти муассисаи таълимӣ, намояндагони шуъбаи маорифи ноҳия ва ҷамоати деҳот дар баромадҳояшон аз муваффақияти шогирдон ва омӯзгорон ва волидони хонандагон изҳори миннатдорӣ баён карданд. боиси ифтихор аст ки имрӯз шогирдони муассисаи рақами 9 дар озмуни ҷумҳуриявӣ сазовори ҷойҳои намоён гардиданд. ифтихор аз он менамоям ки дар таърихи ҳамин мактаб бори аввал аст ки шогирдони мо дар олимпиадаи ҷумҳуриявӣ иштирок мекунанд. барои ҳавасманд гардонидани ғолибон аз номи шуъбаи маорифи ноҳия ва маъмурияти муассисаи таълимӣ ба ғолибон ва омӯзгорони онҳо сипоснома ва мукофотҳо тақдим карда шуданд. тури 2 сол мешавад ки мо дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ иштирок намуда, махсусан дар озмуни аз фанни забони англисӣ тури 2 сол мешавад ки дар ҷумҳуриявӣ иштирок намуда, хонандагони мо сарфарози ҷойҳои сеюм ва дуюм гарданд. дар қисмати фарҳангии чорабинӣ иштирокчиёни даври ноҳиявии озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман аз ин деҳа бо барномаи ҷолиби консертӣ хотири иштирокчиёни чорабиниро шод гардониданд. гузориши хоҷа назриев, худойназар зуҳуров аз ноҳияи восеъ барои барномаи иттилоотии навид. тамошобинони азиз, ин буд барномаи иттилоотии навид ки мустақиман манзури шумо гардонидем. тансиятию хонаободии шумо орзуи ҳамешагии мост. хайр, то дидори оянда.